First of all, the EPAC TV News welcome. Manipur की लेंगाक सचन पाइरंबा बीजेपी लेंगाक उठाइदुना प्रेसिडेंट रूल अमदी एलिमिटेड सस्पेंशन थमदुना लेइबा मणिपुर दा अनोबो लेंगाक अम सेम याबगी बीजेपी की एमएलए सिंग मसिंग सुना लेइरबसु अमगा मोट मानदबदगी पुनसिन बंगमदन लेइरिंग चेक असिदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर थोकचोम सैतबतना एमएलए कया पुनसिन बंगमली हाइबदु थबगन उत्प ngamkhre हाइबसी सिटीजन क्लब सोइबम लेकै वांखै खुनो इम्फाल ईस्ट मणिपुर सिंधुना पांथोक यांखै मंगा सुबा एनुअल स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 की लोइसिनबगी थोरम मार्च की तांग 37 पांथोखिबदा स्पीकर सैत्रबर्तन चीफ गेस्ट ओइन सरुक यादुना पुन्ना बीजेपी की एमएलए क्या याउना पुन्ना एमएलए 35 सरुक याखिबा अदुना मयक सेंग उत्प ngamkhre हाइरिबु यांखै मंगा सुबा एनुअल स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 लोइसिनबगी थोरम अदुदा स्पीकर सैत्रबर्तन चीफ गेस्ट ओइन सरुक याखि अदुगा सिंजमई एसी की एमएलए युमनाम खेमचान सिंहा हियांगदम एसी की एमएलए राधेश्याम युमनाम लमसांग एसी की एमएलए सोरोखाइबम राजेन सिंह थांगमईबन एसी की एमएलए खुमुकचम जॉय किशन सिंह हैरोक एसी की एमएलए थोकचोम राधेश्याम सिंह वांगजिंग तेंथा एसी की एमएलए पौनम ब्रोजेन सिंह उरीपोक एसी की एमएलए ख्वाइराकपम रघुमणि सिंह कैराव एसी की एमएलए लौरेंबम रामेश्वर मैतई कैसामथोंग एसी की एमएलए सापम निशिकांता वांगोई एसी की एमएलए खुराइजम लोकेन सिंह मयांग इम्फाल एसी की एमएलए कोंखाम रोबिंद्रो जिरीबाम एसी की एमएलए एमडी असकुद्दीन थांग एसी की एमएलए तोंग्रम रोबिंद्रो खेत्रीगांव एसी की एमएलए शेख नुरुल हसन उखरुल एसी की एमएलए राम मुइबा अमदी तामेंगलोंग एसी की एमएलए जंगहेमलुंग पानमैन चिंबा गेस्ट ऑफ ऑनर ओइन सरुक याखि अदुगा थौरम अदुगी चीफ गेस्ट ओइन वांखै एसी की एमएलए थांजम अरुण कुमार ओइखि अदुगा थौरम अदुगी प्रेसिडेंट ओइन सिटीजन क्लब की नवरेम महेंद्र मैतैन ओइखि थौरम अदुगा मई लेनन चीफ गेस्ट की वरोल पीरदुना स्पीकर सैत्रबर्तन फोंदोखिबदा लेबाक की ओइबा अफाबा थबक ओइना तौनिंग वखल चनजबा लेबाक की ओइबा थबक तौजनिंग एमएलए सिंग पुनसिनदुना अमत ओइन चटमिननबा हाइबसी अयाकी अपामबनी हाइरिब वफम असिदा युमफम ओइदुना अइखुद मयाम अमत ओइन पुनसिनबनी इरेबाक असि कंदब यादि हाइब वफम असिदा युमफम ओइरिबनी मथंगदसु सिटीजन क्लब न बार्तोन तौबिरको पुन सरुक याजगी हाइन फोंदोखि स्पीकर मखाताना हाई ngasi laklibe MLA khara asida natana amuka hanal hena lakhige ngasi gi thorom asida saruk yaribe MLA sing asi matung pangthokpa thorom da barton torappa matam da di MLA oina phamda ba yai karingba post amamam pairaga phamna ba yai ngasi gi thorom asiga mari leinana citizen club ki damakta karingba khara tawningbani adubu hauji hauji oiriba phibam asina adu tawgani haiduna miyam mangda lathokpa gi khutong chabdi leitre matungi thorom da saruk yabada थौना लेने फोंग तौगदब थबक अदु तौगनी हाइना लौथोप ngambagi थौना अदु हापियु हाइनसु स्पीकर सैत्रबर्तन थौरम मदु फोंदोकी हाइरि नकल मरोमदा मणिपुर की लोकसभा की एमपी बिमोल अकोई जमना पार्लियामेंट मिफमद 0 आवर की खुदोंचाब लौरग मणिपुर की नेशनल हाईवे द अथिंग थमलिबा असि सेंट्रल लेंगाकना थबक लखटनब अकनब मोंग तक्सिनख्रे एमपी ना हाइखिबदा मणिपुर लेइबो नेशनल हाईवे मरुओइन नेशनल हाईवे 37 अमदी नेशनल हाईवे 2 द ब्लॉकेज चतदुना अचत अवोक्सिंग आइट अपन पीरिबा असि सेंट्रल लेंगांग अखनब थबक पैखटपियु लाइफलाइन ओइरिबो लंबी असि थिंजिनखिबना स्टेट असिद लेइबो मियाम अवाब खुथोंचाब कया मयुकनरे मरुओइन नोंबद चंगदब याद्रब पोलमसिंग ममल वंखलकपा मणिपुर की मपान चटपगी भारा हेंगलकपा अमदी लंबी असिद निंगतमना चथोक चचिन तौबद अपनब पीरिबा असि हिंबगी हकमतपनी मरम मदुना सेंट्रल लेंगाकना ब्लॉकेज तौरिबसिंगी मथक्ता अकनब थबक पैखतुना लंबी असिदा चथोक चचिन तौबद अपनब पीदनब होटनबियु हाइना मरी लिनबसिंगी पुनिंग चिंगसिनगी हाइरि अतोपा पाव अमना चुराचंपुरदा मार अमदी जोमी फ्रुक की मरक्त नहौनना उंखटनबग लोइनना मियोय अम लेखिद्रे कया अमन असु अपन नंग्रे नुमित मंगानी मोबाइल डाटा शटडाउन तौख्रे लोइनना जोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन मतम कक्तन शटडाउन सु लौथोख्रे हाइरि तौदोक अदुगी मतंगदा इपाक टीवी न्यूज न फंगब रिपोर्ट अमगी मतुंग इना चुराचंपुर टाउन द जोमी फ्रुक की कांगबु अमन मखोय फ्रुक की ओइबा फिराल अम युंगनबु होनरकपद उंखटनबगी थौदोक अदु थोखिबनी जोमी फ्रुक की फिराल अदु युंगनबु होनबद मफम अदुद लेरंबा मार कांगुप की मियोसिंग थिंगनबु होनखि मदुदसु कांगुप अनी की मरक्त निंगाय संगदानरकपदगी मियो अम लेखिदे लेखिद्रब मियो अदु लालरू पोय पाखुमते कवी सही 58 सुरे
ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯛꯄꯒ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯈꯣꯏ ꯁꯥꯎꯅꯔꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯇ ꯅꯨꯡꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ RAFꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯉꯝꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯑꯀꯟꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯇꯥꯎꯟꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯃꯥꯔꯆ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯖꯣꯃꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟꯅ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯃꯇꯝ ꯀꯛꯇꯅ ꯁꯠꯗꯥꯎꯟ ꯆꯠꯊꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯏꯃꯥꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯁꯠꯗꯥꯎꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯈꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕꯅꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀॉलेज दुकान अमदी बिजनेस इस्टाब्लिशमेंट थोंग लोनगदबनी मियामने युमदगी मपान थोकपीगनु हौजिक ओइरिबा फिबम असी फगलक्त्रिबा फावबा इमरजेंसी शटडाउन असी मखा तान चथगिगनी हाइरि पनबा याबदी मार अमदी जोमीगी उंखटनबगी थौदो अदु था सिगी तांग 37 सखंगदबसिंग मार इनपुगी जनरल सेक्रेटरी रिचार्ड लांथान पुया फुरमबदगी हौरखिबनी इरांग असिना मरम ओइरगा मियोय कया असोक अपन नंगखिबगी लोइनना चुराचंपुर टाउन लेंगाकना पामदबा थौदोकसिंग थोक्तनबा कर्फ्यू थमदुना लाखिबनी मरक असिदा मार इनपुई मणिपुर अमदी जोमी काउंसिल की मरकता याना वरोल खुरियक पिदुना इरांग अदु लोसिनबगी फिबमदा लाखिबनी अदुबु यानबा पुरखिबा अदुगी मतुंग मतम इकान कानदना नुमिदांगदा अमुक हौना इरांग अदु थोलखिबनी हाइरि अमरोमदा चुराचंपुरदा नौन इरांग थोलकपा असिगी मतांगदा चुराचंपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदा लैरिबा कुकीजो फुरुप की MLA तरुकना नकल अनिमकी मियाम पुनिंग फाथादुना तंगदु लैताबा पुरननबु होटनमिनसी हाइन अपील तौरली हिरम मसिगा मई लेनेना कुकीजो फुरुप की MLA तरुक MLA ngusanglur sanate MLA bungjagin balte MLA lejamang hawkip MLA LM khawte MLA paulyanlen hawkip amadi MLA chilwang thang punna khudyak piduna thadorpa cherol amana hai hawkiba numit kharani asida churachampurda thoklibi irang asi yamna leibak thibani masina maikay songi tangdu laitaba amadi amatta oiba machim mana oini hingminnabagi wakhalonda achouba akaiba ama piri communal oiba wakhalon thadokduna tangdu laitaba hanjilaknabu hotnamina si hainasu MLA singi cherol asini makhatana phongdorli hairi पाव सिंग असिगा मरी लेनबा अतोप पाव अमना मणिपुरदा लैरिबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग पुनसिनदुना अमत ओइबगे खोलाव लोमिनसी अरामबाई तेंगोल मिंगचित अमत लौजदना पंगल थौना पुथोक्तुना लमदम असिगी दमकता मंजिल थाजगी हाइना अरामबाई तेंगोल गिल चिंग पुरेल कोरौ nganba खुमन फोंदोखरे वफम असी अरामबाई तेंगोल गी मियंग मखादा अन भाइलेंस सेरेमनी ऑफ द 10 मार्टियरडम गी थौरम युमनाम पलौ चिंगदिलदा अथौबसिंगी नौना साबनी सिंग पुरा माइकुम हांदोपगी थौरंग मई लेनेना फोंदोखिबनी कोरौ nganबना मखाताना हाइकिबदा इरमदा मसि कन्ननबगी दमक युमगी करिसु खनबा तौदना थोलखिबा सिंगबु नोंमनुमगे करिम कथाइना बेहंगलकली मणिपुरदा प्रेसिडेंट रूल थमदिलखिबदगी इमालेबा कन्ननबा थोलखिबा सिंगबु मसा मसागी अतताई तहनबा अम्मना अम्मबु चिंगथबगी करिम कथाइनबगी थौ असिना इरमदा मसिबु कन्ननबा होटनबदा मतम चंगखिगनी मणिपुरदा लैरिबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग लुपुनमगना पुनसिनदुना इरमदा मसिबु कन्ननबगी दमकता अमत ओइबगी वखलोन अमा पुथोकपियु अरामबाई तेंगोल मिंगचत अमत लौजदना पंगल थौना पुथोक्तुना मंजिल थाजगी हाइकी थौरम अदुदा इचमगी फाउंडर प्रेसिडेंट नोंथंबम राजेंद्र बॉय अरामबाई तेंगोल चिंग पुरेल कोरौ nganba खुमन होइरमबन इमा कैथलगी जॉइंट कोऑर्डिनेटिंग कमिटी फॉर पीस की कन्वेनर लाइश्रम मेमा देवी पीस कमिटी कंगलेपाक मणिपुरी प्रेसिडेंट खुमुकचम राजेश मैतई अरामबाई तेंगोल की आर्मी इन चीफ जनरल आसेम कनन अरामबाई तेंगोल की मोबाइल टीम की इंचार्ज समानंदना अथोइब मिथुंगलेनसिक ओइना सरुक याकी हाइरि अतोप पावमना नेशनल पॉलिटिकल पार्टी BJP असी भारत की यामना थाजब थमकी थाजब असिगी मनुंगदा मणिपुर मियामनासु BJP दा थाजब मपुंग फाना थम्मी हाइबदु ममांग दा पांथोकिबा जनरल इलेक्शन दा वोटर हाइरिबा मणिपुर की मियामना BJP की मिरेप ओइरिबसिंग दा वोट पिदुना BJP ने मेजॉरिटी ओइन ngamkhibani लोइना BJP की ओइबा लेंगाक सेमदुना लेंगाक शासन तौरखी अदुबु मियामना थाजब थमदुना वोटर ओइरुबा मियामना BJP दा थाजब थमदुना वोट पिरुबा अदुदी चीफ मिनिस्टर फमदगी रिजाइन तौननबा लोइना मणिपुर प्रेसिडेंट रूल शासन लाक्ननबा हाइबदु ओइरे मसिमकना BJP की मियामगी मिहुन ओइरिबा MLA सिंगदा
voter oiriba miyamna hojik thajaba mangba haibadu oire haibi yare BJP gi lengak matam asida Manipur da kangnup ki lan thokhanduna Manipur kangkhong chaiduna misi mina amadi mikap mirau khortana thallaba lamdam am haibadu oire laibak miyam sufam japam khangdre masagi maribak manungda phawbu maning tamna chathok chachin tawbu ngamdre oiriba phibam masi kanana thokhanbanu haibadu lengak sasan tawbudi yauriba BJP gi MLA singna lingjel manadaba maribak amadi miyambu thamoi singna nungsidaba tungi mirol gi damak khandun afaba thabak tawbu ngamdabadagini haibadu ngasiri mayek sing takle haibi yare BJP lengak leiringai matamda MLA sing apunbagi thawna lingjel utpa ngamdabak loinana Manipur da thokliba lala si loisinanaba Bharat ki Prime Minister unaduna taksinba phawbu ngamjakhide loinana Prime Minister na unabagi matam phawba pibidana leirakhibani aduna double engine lengak ni haiduna chokthok chakhiba adu aremba takhre Delhi ki lengak na Manipur miyang awaba karisu ubi khide sininglaga chijau waninglaga wajau na khoi masel hatninglaga hattok jau yum kai mai thaninglaga thanaju haibromda thausadana Bharat lengak na hauji phawba laithokle haibi yai Lal marak asida Chief Minister oina lengak sasan tawrama miyoi adunasu mafam marang khangduna Chief Minister gi phamdagi resign tawraga miyambu President rule sasan makhada thamjille aduga haujikchu BJP gi anuba lengak sasal ama semnanaba MLA masing sunu leirabasu lengak luchingba khanma ngamdana lengak semma ngamdaba haibadu oiribani maram maduna BJP da miyamna thajaba thamlaktriba asi kari maramdagino BJP gi MLA singna leibak miyam wananaba kari akaiba thabak tawki haibadu munna khangjaraga chungthoknanaba hotnadrabadi miyam amuk hana BJP da thajaba thamlui haibasi khangba chungani loinana haujik Manipur da thokiba lal asisu BJP gi MLA singna luchingduna lawfam thokpa thawdang adu lawduna lal lochinduna tangdu laitaba Manipur am oyaknaba lawfam thokpa thawdang adu lawbu ngamba tai atopa international gi pawama Israel amasung Hamas singa tawnakiba ceasefire agreement tha ani mapung pharaklabasu ngarang Israeli force na Gaza da Palestinian militant Hamas na namna leiba mafam amada chatakiba akan attack singda Palestinian masa chamri hatkri haina Palestinian authority gi international media singna phondorakre Palestinian health authority singna phondoropagi matung ina Israel amasung Hamas singna ceasefire tawnaduna tha anirom nakal animakta ing chikna leinaruba matung Israel na nongna Hamas sing hatkani hain attack chatarakib aduda micham sing ningba kaihalle Israel amasung Hamas animak nakal animakta sign tawnakhiba ceasefire adu thugaibani haina maral sinari Hamas singna hostage oina thamlakhiba Israeli mioi chani yankhai gi manungda hojik Israeli masa yankhai ma palom ma khoi custody da hostage oina leiri adugo nakal animak ni yanab asiki mediator sing tung koiba solution ama protna ba hotnariba asida Israel na Hamas sing thugaina na ba hotnai haina maral siri Israel ki Prime Minister Benjamin Netanyahu na hai Israeli force na Hamas sing mathakta strike tawna ba order pikib adu Hamas sing process tawkiba ceasefire gi matam sangdoksi haiba yakhidabagini haire aduga Gaza sing saphagada mafam sing do hongdokkhina ba akan bu wafam sing su thamki haire panba yai Israeli amasung Hamas ki marakta ceasefire thamlakhiba asida Egypt Qatar amadi US na mediator oina leiribani adubu hairiba lebak asina Israel gi thong adubu condemn tawri amadi European Union nadi tawnakiba ceasefire adu thogairakpani haina su phongdotli atopa pawamana nasagi astronaut Sunitya William amasung Butch Wilmore thama pallom International Space Station ISS dagi Maliamda halakpa yadana leiroba matung Maliamda crew mapan Dragon spacecraft tongduna Florida gi samudra khongbalda tekta kaidana halakre adubu matam kuin space station da leirubana maram oiraga makhoi ani numit nifuga mangani rehabilitation tawduna Maliam gi leimai amhana leiba ngamnana ba laying chathakigani haina nasana phungdukli nasa gi paun hai astronaut ani asina makhoi gi rehabilitation center period manungda makhoi gi health condition ningthina monitor tawduna thamgani makhoi gi sontaribu wakal sing masal sing hantarkiba saru arumba hantarkiba sing kupna monitor tawduna makhoi ani bu asoi angam amati yauduna punchi sang hinganna bu khotnagani hairi panba yai Sunita Williams amasung Butch Wilmore mamang chahi September thagi thada International Space Center da
Boeing New Starliner capsule gi test piloting oina NASA gi international program amagi manung chana numit nipani khaktagi oiba khongchat oina chatkibani. Adubu makhoina tongduna lakiba Boeing New Starliner capsule da mathang manau naine helium leak oirakibadagi makhoi ani hairiba international space station asida thama palom leiba takibani. Ammaromda NASA na hairiba astronaut asibu hatu space center asida yadan leiriba makhoina tongkiba Boeing New Starliner capsule asi semjinduna proknana bu hotnaba amadi chattuna rescue tawna bu hotnabagi mahutta Space Crew 9 mission pair ani nauna assign tawduna astronaut ani asi Space Crew 9 mission oina haukiba nomaijing nimita International Space Station da tek to kaidan yohanduna Sunita William amasung Buzz Wilmore Maliam da amona propangam khibani. Astronaut ani asina Maliam da tek to kaidan yorok ngam khib asida Maliam lebak singlusing basing harau tayama phoduk narki. Adu India gi oina su Sunita Williams asi Indian origin oiba maramna India gi president prime minister amadi state chief minister singna makhoi gi ex account da harau amadi nungaibagi pau thagat narakhi. Maliam gi tongan I pau sing miam di hunduna miam gi mitna kong oihaliba Ipak TV News haiba news network YouTube channel amadi Facebook page asibu adomna like share comment follow amadi subscribe to biduna tung koina miyang seba to ngamnanaba support to biyu haijari. The EPAC Group of News was set up on 7th July 2017 as a news networking body. Now it completes 7 years in service. Under the aegis of EPAC Group of News, one news networking YouTube channel and Facebook page called EPAC TV News has been set up in the year 2021. It is providing news throughout the world day and night. Seder Maibam is the managing director cum editor of the EPAC TV News. He is young and talented journalist of Manipur. Under his guidance, news updates are being disseminated all over the world. Both YouTube channel and Facebook page of the EPAC TV News becomes a successful news channel. It is due the full cooperation of the people. The news channel seeks support of the people. People may subscribe, like, share, and follow it, so that it can serve the people further. The EPAC TV News. Once again, thanks the supporters.